I dobar dan, ja sam Mogimen. Danas ću vam pokazati kako uploadovati neki video na YouTube. Lako. Evo. Kad uđete, prvo stvari što treba je da otvorite nalog. Ovdje sam otvorio već. Sad kako, ako vam je na srpskom, onda ću valjda tu otpremi, tako nešto. A pošto ja na engleskom, upload. I onda sad select file for upload, to upload, pardon. Evo i to da možete samo za neke, ali za sve. Sad ajmo, ja ću naravno neću ga postaviti. Evo vidite ovako, za 5 minuta. Ja ću cancel, zato što neću taj da uploadujem. I tako, i to je u stvari bilo to, vidimo u sljedećem klipu.